tunduk mah tekaning waktu kembang bolet bos gokil motor uesaku nok tikam sing ana ning Hongkong dhewe nok titane geding sing ning Jepang nok titang aye jakir sing ana ning Taiwan papela mia sing duwe 3 putri bos oom ibu ajari naik keding esuk nakir mamaku Andi masore nakir Kang Lurah Endang Mimi dene abi wong jambak dewe Kang Kajiras madi wong Tugu Mimiku kaji carine geding sing duwe nok cinse Mimiku Taman Sari Mimiku kaji carine sing duwe nok cinse Ngelingi Mamang Kadeli Rayekan Bos oom aye anis arehane geding ada guyonan ta sira kutas lebaran arehan sing gawe pesona lu aye dila serang Papa Bima bos prepat Kawasaki Papa Epina Papa Perdi Papa Peris aye naik mangrasi mane keding enak banget sih angel air rombongan para softtek mah Papa Bintang wong Tugu Gempong Bunda biru aye jangan eyang ijo Amir serang Mama Nuryana Mas Aldi Mamai Ai nok tikam sing ana ning Hongkong Aduh, Wak. Nun Biang ketemu maning karo wong nunuk ya, Wak. ketemu maning karo wong liep karo wong nunuk ya Ki wong nunuk bro wak kaji metu. alhamdulillah bersih Mekah terus gaduh semoga kaji nok niane gedhe Biang barang sakin gandul wis ana kemajuan ya, Wak. amin Barang sakin wis kuat lunga kaji. wis kuat lu nggak haji Mungkin sirama sejen karo batur lunga kaji ku gandul. kaji ku artine Ya ana nih kan. ay kaji ku artine terus Orang kakak dia, Wak. nok nia aye auliane geding Kari sirama kaji ku anartine. artinya apa terus Kaji kaji sikile bengkok siji. soak kurai lembek ketemu gak siapa tuh coba aku terus dok kak nang Oh iya iya. serang Kang Dolomong Jati Sura mimiku kaji carini beteng koplak gue naik setan sing duwe nok cinse mimiku Taman Sari melasing esuk enak banget busuk Ya Allah. Yang melas gamelane mandek dingin ya, iya Pak. paling paru sadi kok solot Soalnya jaga itu merik mah ngombone enak gini jaga tes sore dela maninge temoan. iya tutuk nak kaji nang Iya. Kin ki sira malu ngakaji ku sejen bae karo batur ki. ya sejen kita mah wong sugian Sejen sira mah karo wong nunuk. ya tuh. sejen dong Kari wong nunuk malu ngakaji kuning tanah suci. ning tanah suci Kari gandul mah sejen. sejen karo wong kemek loh Kari gandul malu ngakaji kuning tanah abang. Loh. ya tetep terus tanah abang kita adol pakaian Pada tanah mah gandul. ya jadi pada takar tanah setan
Ki kari wong nunuk mah gandul. Iya. Lunga kaji ku takang kana ku numpake onta. Numpak kontak. Oh, kari sirama sejen. Sejen gandul mau sugian. Kari sirama lunga kaji ku numpake kirik. Terus ajak ke gila-gila terus. Ajak ke gila-gila makin sikil dingklang saja mas numpak kiri. Ya kada gue numpak nih ngan. Oh, cokot cerongok. Toli gak kari wong nunuk malunga kaji ku gandul. Waya balik ku bagi-bagi banyu jam-jam. Ya bener kan Ustakim. Oh, kari sirama sejen. Ya sejen gandul mah banyunya kurus. Ajang tema murah kan. Oh, kari sirama balik lunga kaji ku bagi-bagi ya banyu uyu. Lah, terus ajak ke gila-gila harus kira acar dasa sih. Aku apa banyu itu? Awakku lho. Tadi gak gandul ki, bapak tuan rumah tua ki, Iya. kan bapak haji. Pak Haji. Ya lunga kaji ku sejen nih kan. Ya iya sejen. Ku balik singkana ku bagi-bagi sejadah. Sajadah. Oh tangga muter si Kok kon John. pada sembayang kabeh. Ya iya nih kan. Iya. Kali sirama sejen. Apa sih? Sirama balik lunga kaji ku bagi-bagi ya kandek. Kok kon pada gerabak kabeh. Kon pada mangan. Terus cakep besar kok disoek tuh lurus. Gandul. Lembek ketemu ka. Toli kan harus kita menggawe sekarang ke buah-buahan. Ya iya nih kan. Bocok kok. Kari wong kene mah lunga kaji ku balik takang omah ku bagi-bagi ya korma. Korma kon pada sehat, ngrasani kabeh. Rasane manis. Ya iya. Kari sirama sejen. Sejen gandul mah. Sirama balik singkana ku bagi-bagi ya ku buah bernuk. Alhamdulillah kon pada pingsan kabeh ya. Sirama. Bocok sejen wis waktu. Ada salamnya kan. Kita ki lagi dugal gini. Nang apa sih? Lagi dugal mikiri ngerti-ngerti rai ketek Pak. Dul. Seneng-seneng. Dul. Bocok seneng-seneng bae. Dul. Non. Ning endi? Wong ning iri kan jenengan dibocak katon apa? Dul. Non. Meninya. La ilaha illallah. Dul. La ilaha. Ya Allah gandul. Iki ning guris tiru. Meninya. Ini kene. Dul. Iki lho. Ayo ora kedeleng Dul. Ya Allah Kali ketemu gandul. karo kene udah sesek bae weteng. Dul. Meninya. Tiru ning kene. Iki lho. Iya ora katon. Iki beli katon ta, Ro. Dul. Beli katon ta. Dul sira ning endi? Ning iringan ora ketek. Ning iringan endi? Ning endi? Iki. Ya Allah gandul beli katon. Nang apa sih kuping budek mata kotok. Ya Allah gandul. Ning di. Iki Ro. Iki. Ah sira gandul. Terlalu bocah. Kita ki lagi tunggal sira, Ro. Ya Allah siraku gandul. Dodok, Ro. Kita ku telepon. Alhamdulillah ketemu ning hari raya Idul Adha. Hari raya korban. Iya. Pada kita salaman. Hanya lebaran. Selamat hari raya Idul Adha. Tobat. Mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada bocah edan. Buat manja bener jaluk pangapura. Teka-teka ngucapakan innalillahi. Ayakin hari lebaran. Mengucapakan minal aidin wal faizin, Teh. Mengucapkan Minal aidin. dia mengucapkan minal walimin. Walimin kasih roak. Anu wal Minal aidin. Minal aidin. Gila-gila ketemu kan buat sesak banget. Si mau mengkal yang sian ditambah mengkal maning. Iya Minal aidin. minal baridin. Ratmina anaknya Bapak Adam. Tegeling. Tapi Rabi bertabar kayak kono laki. Minal aidin wal faidin. Nah, Mohon maaf lahiran. ini karang-karang dan selama turunan weng-weng. Lahiran jadi karang-karang, ini kamar mandi. Lahir batin. Ya lahir batin. Bukan teriang salah. Jaluk duite. Duit Pak. Lo. Kita lagi duga nih sirak lo. Aduh ya Saya Allah. ngaku salah biru. Apa sih? Ngaku salah sirak. Gandul kok dingin gak gandul orang mangkal baik karo sirak. Ci. Coba lo, Ros. 26 tahun orang nyurutan gandul. Reang ki sira gandul lagi pusing. Sing jarani lagi pusing di gandul hari raya korban. Nah, Hari raya korban ki gandul
Kang Lura Endang. Iya. Korban nyembelih kebo. Bener. Weruh. Weruh. Iya, Upai iya. weruh. Mamaku Andi nyembelih sapi. Sapi. Weruh. Barang-barang sira. Weruh. Heeh. Ki Bakadi ki bos motor ki Iya. nyembelih wedus. Heeh. Weruh. Heeh. Tapi mbok bapane yang korban beli ngupai weruh. Ya Allah, Ya Allah, emak bapak korban beli weruh. berarti ngenes bayar, Ru. Ya Allah. Kegila-gila mbok bapak nira ku ya, Ru. Iya dul. Mbok bapak nira korban sapi. Beli. Oh, korban kebo. Beli. Wedus. Ora. Mbok bapak nira korban paru. Korban ketabrak mobil. Nah, begitu itu. Bisa. Yakin begitu sebenarnya, Mas. Bisa. Ketemu karo kayu. Bawa korban sapi. Biar aku sih ngenes sih raga dulu lebaran reang ku nangis bae. Ya, aku mah duduk korban ketek. Karena kecelakaan kendaraan. Ya bagian Kecelakaan. ya kecelakaan. 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 Bu. Matu ngomong kecelakaan atau si kecelakaan. Korban kecelakaan dari yang ku gandul beli di Paiweru. Ya sepi memang paywer ya ketek Ya bocah. Allah gandul. Wis ki macam bahas korban. Apa Mbak Ase? Ini masih akan diutang nih kita. Lah masih kelingan bae gandul. Batur mah batur nang dunia mah dia dewekan. Lawas kono Dul. 26 tahun di nyaur-nyaur. Ya Allah utangnya akeh beli. Ah, Mader utang 1 juta. Ya karin jaluk bae ning bos motorku. Ro, 1 juta duit ku lho, Ro. Sirane priwe maksud de? Kul mah kita teko serantal kan sanggep syariah. Ya priwe sira maksud? Ya nagih, lamun sebelum nagih lapor ke kepolisian ki, Ro. Aduh, gandul. Tak udah busu. Sira tegel temen karo yang garap dilaporaken ning kepolisian. Sabar tutuk sabar ya, Ro. Jadi maksudnya sira ke priwe? Arek nagih sira. Wong diutang kurang bungae, mbu apa kudu pet kena. Dul, reang sira boro-boro kanggo nyerutang ning sira. Kanggo mangan sedinane galangka. Bibit mah beli nyaur gak beli apa-apa, Ro. Sing penting bungae. Oh, Setor bungae beli apa-apa kita nyadari. Lamun bungae dipai, Biar tak udak-udak. beli dilaporaken ning polisi. Ya beli kayak batu lira. Lah ya wis syukur gandul. Dadi rangeke ning sira ki ngupai bunga. Kudu ngupai bu. Toli beli dilaporaken ning polisi. Ora. Yakin? Busung. Salaman. Salaman. Awas bakal wis tupai bunga. Toli dilaporaken ning polisi sira. Beli awas. busung temenan. Ya wis komet. Gila, 26 tahun juta sampai pegel. Lawas temen sih. Ora iya kok. Ya wis. Makanya ngaku bener bae. Ya wis cegi bungae ki. Toli untung dilaporaken ning polisi ya Dul ya. Orang melang dilaporaken ning polisi. Sira ngupai kuwen lho. Ah, silakan jaluk dewek. Iya. Mangsa tak laporaken ning polisi aja. Sing penting sira ngupai bunga. Bener. Ada kini apa? Kembang, Kembang arane apa? bunga. Yakin bunga. Ah, Bener Dul. Cara jaluk bunga sih. Ketek. priwe sih? Bunga kita dibuatin tiru. Ada kun Anak. anak. Anak kan tak apa setor. Masa gue pakai kembang kagak mepet dan sira. Ya Allah gandul jaluk bunga tak turuti. Sakini jaluk anak. Ya anaknya bae wis lah. Ada bunga mama bedoyan. Jadi sira kengutang na 1 juta ning reyangku njaluk anak. Jaluk anak. Ya Allah gandul anak siji-siji ne reyang. Utang akan wong delo yang nambah genteng. Ya wis nih. Aja tegelan nih gandul. Ayo. Ki. Ya wis dulu ki. Ceg anak reyang. Anak reyang didul bukan. Ini utang beli pragat-pragat kon ngempani anak kita. Adikku kon priwe maning. Gila-gila. Ro, duit dudu anak sira duduk. Njaluk bunga tak pai. Njaluk anak tak pai. Masih kurang sepira maning gandul. Berarti serbaik Ya kan. Allah. Bocahnya gelem banget. Anak yang beli gelem. Bunga beli gelem. Dudu anak bocah. Priwe maksudnya? Sing kira-kira bungae karena buntute.
Oh, dadi njaluk anak njaluk bunga ku njaluk tambahan duit. Tambahan duit. Jaluk buntut Joko. Kun ku utang 1 juta. Kok gak ada butuh ketek loh. Jaluk buntut. Utang 1 juta ku gandul bungae ku sepira. Ay kita kalau sila mah biasa bayar, belar larang-larang. Ya, Utang 1 juta kepada bunga 18 juta baru. Iya banget temen. Uwis larang-larang. Teman batu 15 aja. Kita pada 18 juta bayar. Ana beli wong kene utang 1 juta, bungae 18 juta. Ya kapan utang? Setahun ketek. Gila-gila gandul sila magarap mateni batur ku Ya beli mate ini kemarin kek. Bos motor bega beli ku gandul, beli kayang konon. Ya pegawai nadarannya ro. Ya Akhirnya Allah. sila karena nyaur beli. Yang kok bakar yang panen. Reak kan durung panen. Iya. Nyawa terus, Bakawi- Re. Ah, Nyawa sih aku. nyawa. Lamun wis panen, kotak bayari utange. Oh konon. Jaluk bunga tak turuti, beli gelem. Kin Kalau gak baik ada. istilah bener beli. Hah? Gak baik bener beli. Bener. Kok gak baik berontok? Dul. Terus entok. Ya Allah yang nggak gedul pada baik ini gandul. Apa sih? Bagian kayang kenen garyang ki wong sugi melawat dunya. Asli emang. Wong sugi sejuta nyaur-nyaur. Dul. Ibarat umpama Iya. reang ki wong sugi. Iya. Duwe anak wadon siji. Reang ku duwe segala-gala. Duwe mobil, duwe sawah, Iya. umahe anak pitu, duwe pom bensin, duwe toko MBG. Apa kadarannya kah? Terus priben. Kunde kereyang kuno gandul umpama. Sebenarnya kok. Iya. Iya doh. Lamun kita wong sugi tak sugi meladunya kira. Sira wong sugi maning. Ya sira sugi kan belum sugi. Iya gandul mukalah ya Allah sira sugi. Wong sugi melawat dunya, sira bae utang kita ora. Ya wis. Nah, duwe Sira ki ibarat ki sugi. sugi, Duwe anak duwe anak lanang. lanang. Ang. Adon. Sira wadon. Iya. Kita tenang. Iya wis sira lanang reang wadon. Tuku kapal, Tuku kapal. tuku selapangan kedik, Iya. tuku laut, Iya. tuku perahu. Aduh. Ki gandul ki baget sikile dingkle ka wong sugi melawat dunya ro. Ki reang ki gandul nyawa ki gandul 200 bau. Heeh. Duwe pom bensin. Sira ki. Ki dalan nunuk pundek reang. Iya. Kero wong sugi melawat dunya masih mending kin masyarakat. Dalan tol ke oleh gawe kandul kabeh kan lho. Ya Allah pada sugi ya. Sawah bae 1000 hektar. Waduh gandul. Kira apa-apaan sira mah. Dul. Lan Sira sugi. Heeh. Reang sugi. Iya. Ayu bae anake dikawinaken. besanan. Besanan amran dunyane aja mana-mana. Nah, cocok gitu. Terus sirane aja utang bayar. Aja utang bayar. Beli rekan wong sugi mlawan dunya gandul. Iya, kita dua anak lanang sugi pisan. Reang duwe anak wadon Sira wadon. sugi pisan. Dadar besanan. Besanan Nah, dikawinaken. dikawinaken Ya. dil Iya. dikawinaken ya. Iya. Ya wis syukur kira dunyane aja mana-mana. Benar. Dul. Ah, Anak sira raine pada bengep, raine pada getien nang apa ya? hah? Dari siapa? Yakin yang weru dewek anak sira ku pada bengep, ku pada getien raine ku gandul. Ya diterima. Diterima. Pasti diajari anak kesira ini, diketoki anak kesira. Jarak kamu rumah tangga beli wajib mati, wajib ganti. Kenapa dikebuki? Ci, sira kayang kon. Berarti anak kesira kurang ajar tuh. Beli wuru-wuru asan anak sira ku sapa sing ngebuki, mbu tiba, beli weru. Beli mungkin. Beli mungkin beli wene. Pasti diketoki sira ini. Beli ya. Diketoki anak kesira. Demi Allah. Diterima kita, tak laporan polisi mana gitu. Raja gandul. Beli kita mah. Wah, berarti bakal mengkomersikan aku ngajak tukaran. Ya beli tukaran mana? Anak sabar mak bobok kena gara-gara anak kesira. Remah daripada digawani kantor polisi, suka pegatan. Bagus, Dipegat. bagus. Berarti Ayo. sira ki wong tuane ngajari mengkono sira. Bu saya remah daripada digawani kantor polisi, dipegat. Dipegat nang. Ya, ya dipegat.
Ajar sira. Mong ra makon dihinag ng sira, reang wong sugi. Kita wong sugi kita karo sira ko. Sugi reang. Anak takamplas alus akhirnya digetoki sira ko. Reang mabeli trimane kun nurang wong sugi dihina, reang ki duwe sawah, duwe mobil, duwe cempe. Iya. Anak Berarti budak dipit. Ayo. Ayo, Ayo terima. nang. Ayo nang. Ayo, dilaporakan ayo. Ayo, Dipegat. Ayo. tak pegat. Ayo dipegat. Saya bagus-bagus piye si anak aku. Daripada reang Mata digas- cakap. Beli terima kita mah. Berarti mana apa? Anak yang pada remak babak bengep Pada bang. nang sira. Kenang kita. Kita daud tak kenang kita. Nak, Hari ini ribut-ribut apa? gandul ki beli bener ini. Nak. Sira sih bener teh. Bocah kumaning. Hari ini beli bener nang apa? Kini pada bengep, kini beli bener. Iya. Hari ini urusan apa? Anaknya gandul kuremak bebek. Raine pada bengep kayak anak sing jotosi. Malah rai hilang sesik. No. Hilang sesiga. Bener. Saking apa nek Saking jahat anak aku ko. Disangka digebugi riang je. Oh, Sing kebuki mana kira teh. yakin demi Allah ayo. Ayo urusan baik ini mah. Dipegat. Kok. Rangki warangan karo gandul. Iya weru. Iya. Besanku. Besan. Besan. Oh. Besanku. Iya. Iya garap besan garap apa gang kau dikit kini ribut-ribut ku kau dikit tak tengah-tengahi. Yung anak kira kau jadi ketok ya ora. Jadi anak ewa gandul dikitoki. Lanang. Remak bebek. Sampai remak. Anak aku wadon. Berarti jahat anak aku. Anaknya kini wadon. Wadon. Anaknya wadirune wadon. Iya si cungur ini ngiringan kah. Loh. Anaknya sampai lanang. Lanang. Pada bengep. Bengep ganteng banget. Kenang anaknya wa. Kau naraikunku. Wes makanan. Reang ki beli ngerasa anaknya reang beli mungkin wadon kurang gebugi laki. Paling gak lakinya sing gebugi rabi. Ya masa ya. Awak aja diketok ketek. Wis pokoknya merang mau beli terima nok pegatan we pegatan. Jadi sampai beli terima batiru. Beli terima. Serahining dari wong tuaneku. Iya. Bagandul pada beli terima. Ya kita mah jadi korban. Sing jadi korban anaknya wagandul. Anak kita. Wes, kian endi anaknya? Pada digawa mene kabeh, anaknya watiruna digawa mene, anaknya wagandule digawa mene. Bener. Ya wis. Kayak Oh. kurang ajar ketek. Anaknya siapa ini? Gage digawani mene. Sing pada bengepe anaknya wagandul digawa mene ngadep karo Rara Baghdad. Anaknya watirune sing gebugine gawa mene kedek diamprok kena pengen weruh. Anaknya Siapa sing gebugi, siapa sing dadi pelaku, siapa sing dadi korbane. Bener anak. Jadi anaknya. Anaknya. Iya. Yang kok gawe dingin. Karena Anak siapa siapa ya? ini? Anaknya siapa? Harimau sampean geger anaknya pada bengep. Wah goblok ini. Ah, Sira anak endi? Ari sira anak endi? Ngajal. Ngayal. Sira Ngayal. ngajal. Lamun kita ke wong sugi esanan. Mungkin betas dikawinakan diketok ya anak kita ya diterima beli. Ngayal. Jadi ngayal. Baka sampai kudu bukti anak yang kok gawe dingin. Arep gawe nek ora sapa sampehane, Pak. Siapa ya sing gelem gawe anak? Kepok. Tiwas kita nih melu kegawaning emosi. Bokatku iya duwe anak. Maaf ya nok. La Pengen ilaha kita kedua anak wong sugi, anaknya kita ganteng banget. Jadi ngayal. Ngajal. Jadi sampean ngayal duwe anak. Iya. Batirune ngayal duwe anak. Iya ramu pengen duwe anak. Jebol maning anakan wong wadon. Jebol maning anakan wong wadon. Kita orang main-main. Ya pengen sugi kah? Biang batur yang pada sugi-sugi kabeh. Iya. Terutama bos motor. Ki bos motor ki. Iya sing duwe gokil motor. Iya wakil motor kayak Kang Lura Endang alhamdulillah wi sukses. Pada sukses kabeh ya, Pak. Mamaku Andi ya wi sukses. Mama Bu Andi. Yang mama si joget-joget dan baik. Ya ya kerjanya makanya si sira kon derep nang kebleb sing lereran. Ya ora apa-apa. Pokat wis garis takdire watiru kelawan wagandul lan Bener, kula. Daun nembe semene ketemu nih. Durung tentu mengko besok ketemu kesuksen luwih sing Amin, ya Allah, gokil amin. motor. Iya. Ya iya nu.
sakin pengen ngormati bapak tuan rumah. Sing duwe Gokil gokil Sing motor. duwe ki. gokil motor. Karo Kang Lurah Endang. Terus Ana maning mamaku Andi. Terus? Seperangkat desa Nunuk. Benar. Iya. Kanono karo dia. Ya, tunggu. Bari kanggo ngormati Mama Yagung, Mama Yagung, Mama Yagung. Terus apa maning Jawa? Calon tuan rumah. Oh, calon tuan rumah. Mama Yagung karo Ma Aa. Wong ndi kono, Ruk? Ma Aa Wong sing, ndi? sing kenanga. Oh, kang apa, Ruk? Sing dagang Iku, anak kotak-kotak. tamu, sok, Eh, anak tamu. Pedikin deh, anak Padikit acara anak kaul. tamu, iya. Mangga ibune mancing bae orang papa. Jamene, Ba. Ora pap. Orang papa mancing bae, Bu. Senoke mene. Senoke mene. Iya. Ibu bareng ketemu ku si Kayandin. Iya, alhamdulillah. Priwet deh, Bu. Heeh. Arep tiru dikalungi. Oh. Iya. Ya wis, Rob. Aduh, bos gokil motor, kos dikalungi duit ya. Alhamdulillah. Halo bos gokil Oh, motor. iya Wes. majikane kuwa. Arane siapa sing sakit? Salaman iku tek Mau salaman. aku je bapak Radia ku sakit. Iya. Mung tumang ucap bapak Radia lamun waras waluya jati-jati ning waluya. Mengko garap mungganing panggung, garap ngalungi duit ning wagandul karo ning watiru. Alhamdulillah ibune nanjak nubari kaul. Kaule wis dilubaraken. Ya. Berarti dewa ora ada utang, Bener. manusia orang utangna. Amin. Udak lukar babaluan. Sing akeh rezekine, Amin. adona penyakite, Amin. jawabna umure. Enak ngormati bos gokil motor. Bos gokil motor majikan pengantin bokat duwe lagu. Ajak lalen Kanggo kanggo sapa aja? Mas R, Mas R, Mas R, Mas Sing R. tunggul payung karo Mama Rangga. Enak kanggo nok kedas, nok uun, nok nita dikoli kabeh sing nang luar no. Iya sing ana Kanggo luar. nok liyane kene Oh liyane. Kriani. Nah, Oh, Kriani. sing duwe Yuk. Mimi Haji Muana. Terus? Mimi Haji Muana. benar. Kelingan duwe anak. Iya. Ya, Ayo. kanggo Mami Sika sing duwe kertas biru.